Reka mbasuze cyane ndetse mbahe ikaze abakunzi b'amakuru mashya Please, tugiye kurebera hamwe ishusho y'urugamba ruri kubera hano i Minembwe. Urugamba ruhuje AFC M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Akaba ari urugamba rukomeye cyane ubona ko buri ruhande rwifuza kuba rwagenzura iyi Minembwe centre. Kugira kwibutsa gukanda subscribe ndetse na like, ni ubufasha bukomeye cyane muba muduhaye. Ni mu gihe imirwano ikomeje gufata intera mu misozi miremire ya Minembwe, abarwanyi batwirwanaho bafatanyije na AFC M23 barwanira n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kinshasa zirimo za FARDC, z'u Burundi, FDLR n'imitwe za Wazalendo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko urugamba rukomeje kuba ishingiro ku mpande zombi, mbega rukomeje kuba ishiraniro nta ruhande na rumwe ruragenzura iyi Minembwe centre mu buryo bwuzuye mbega butekanye. Iyi ni imirwano iri kuba mu gihe ingabo za leta zikomeje gukoresha imbaraga zisanzwe zirimo indege z'intambara za Sukhoi 25, drone z'intambara n'ingabo kabuhariwe zoherejwe ku rugamba. Tukaba rero tugiye kurebera hamwe imirongo itatu y'urugamba irimo gukoreshwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kunaniza bikomeye cyane iri huriro rya AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru ava muri Minembwe agaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryatangije ibitero ku 30 y'ingenzi rigamije gusatira no kwinjira muri Minembwe centre. Umurongo wa mbere uva Mikenke werekeza Gitavi, akaba ariho hari kubera imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba Twirwaneho. Aka gace ka Gitavi gafatwa ingenzi cyane kuko kari mu musozi wa Gitavi, ufite akaba aba afite amahirwe menshi cyane yamufasha kugenzura Minembwe centre. Akaba ari nayo mpamvu hari kubera imirwano ikomeye cyane, mbega uyu musozi ingabo za leta zifuza kuba zawigarurira. Nubwo ihuriro rya FARDC na Wazalendo ryakomeje kugaba ibitero kuri uwo murongo, amakuru aragaragaza ko Twirwaneho igikomeje kuwugenzura, mbega yakomeje kwihagararaho bikomeye cyane ibuza izi ngabo kuba zawinjiramo. Ku murongo wa kabiri ni Bidegu Karingi, akaba ihuriro rya Kinshasa ryifashishije imitwe y'ingabo kabuhariwe irimo Ibu ndetse na Sepa Noir. Iyi mitwe ikaba ifashwa cyane na drone z'intambara barimo gukoresha, ari nayo mpamvu bari kugerageza mbega guhatana bikomeye cyane. Uyu murongo kandi w'urugamba niho hagaragaye intambwe ntoya yatewe n'ingabo za leta ya Kinshasa, kuko zashoboye kugera mu gace ka Ruhinamavi mbere yo gukomeza zerekeza Irundo. Irundo nayo ikaba ifatwa nk'agace k'ingenzi cyane kuko iri hafi cyane ya santere ya Minembwe ku ntera itarenze ibirometero 10. Ubona neza ko igihe cyose izi ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafata Irundo, bishoboka cyane ko zaba zifite n'amahirwe yo kwerekeza Minembwe centre kuko zaba ziri kubasatira cyane ibirometero bikeya. Ku murongo wa gatatu akaba ari uwa Gakenke, aho ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko biyobowe cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR. Intego yabo ni ugusatira Minembwe banyuze mu musozi wa Sinayi no ku ruzi rwa Ruwiko, havugwa ko hakigenzurwa na Twirwaneho ndetse na AFC M23. Ubona neza ko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zamaze kuba zahitamo amatsinda 3 azazifasha guhatana bikomeye cyane n'ihuriro rya AFC M23 paka bageze centre ya Minembwe. Nanone kandi ushobora kuba wakibaza impamvu iyi Minembwe ari ingenzi cyane. Ubundi Minembwe ni imwe mu ngingo z'ingenzi z'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero kuyigenzura bikaba byatanga inyungu za politike n'iza gisirikare uruhande rwose rwaba rubigezeho. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihaye intego yo kuba bwisubije iyi Minembwe centre yo munsi y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uba ku itariki ya 30 Kamena, mu rwego rwo kwerekana intsinzi ifite ubusobanuro bwa politike n'igisirikare barwana ku ruhande rwa leta, mbega babyereka ababarwanya aribo ba AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Ku rundi ruhande Twirwaneho na AFC M23 nabo bafata kurinda Minembwe nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubushobozi bwabo bwo guhangana n'ihuriro rinini ry'ingabo zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, abacancuro za Nyatura ndetse n'abandi benshi cyane bafasha izi ngabo za leta kuba barwanya iri huriro rya AFC M23 ndetse
na Twirwaneho. Ibi bitero rero biri kugabwa bikaba biri kugira ingaruka cyane mu gihe impande zombi zikomeje guhangana, abaturage akaba ari bo bari kuhononekarira, mbega bahurira n'ibyago bikomeye cyane. Amakuru aragaragaza ko hari amazu y'abaturage yatwitswe mu bice bya Gitavi, mu gihe ibikorwa byo kugeza ku baturage ibiribwa, imiti n'ubundi bufasha byakomeje guhagarara kubera umutekano muke urimo kubarizwa muri utu duce. Umuryango Mahoro Peace Association ukaba uheruka gutangaza ko hagati y'itariki ya 8 n'iya 11 abantu 30 bakomerekeye mu mirwano ikomeye cyane iri kubera muri kiriya gice, mu gihe itumanaho naryo rikomeje guhungabana bitewe n'uko abarwana muri iyi ntambara bakomeje kubasira by'umwihariko iminara mu kugira ngo bace intege abaturage, mbega n'itumanaho ry'impande baba bahanganye. Nanone kandi urugamba narwo rukomeje kugera habi, nubwo ihuriro rya Kinshasa rikomeje gukoresha ubushobozi burimo indege, drone n'ingabo zidasanzwe. Amakuru ava ku rugamba agaragaza ko kugeza ubu ritari ryabasha kwinjira muri centre ya Minembwe. Gusa ku rundi ruhande nanone, nubwo Twirwaneho na AFC M23 bakomeje kuhagararaho ku mirongo myinshi y'urugamba, nabo bakomeje guhura n'igitutu gikomeye cyane gituruka ku bitero biri kugabwa icyarimwe ku mpande zitandukanye, nk'uko twababwiye ko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zamaze kuba zakikatamo amakipe atatu kugira ngo zinanize bikomeye cyane abarwana ku ruhande rwa AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Ibi bikaba bituma urugamba rwa Minembwe rukomeza gukomera, kuko nta ruhande na rumwe rurabasha kuba rwakigarurira Minembwe ngo ruyiturishe, mbega rube ruyigenzura mu buryo bwuzuye umutekano. Ibi kandi bikaba biri kuba mu gihe abaturage bo bari kwibasirwa bikomeye cyane n'ibi bitero, nk'uko abenshi bahakomerekeye, abenshi bagapfa, imitungo yabo ikajyanwa, inka zarishwe, izindi ziranyagwa, amazu yabo aratwikwa. Ubona neza ko hari ibikorwa bibi bya kinyamaswa by'umwihariko biri gukorwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zishinja abo baturage kuba barabaye intasi zikomeye cyane za AFC M23 buryo ubwo ari bwo bwose, mbega aho bavuga ko ari nayo mpamvu iyi AFC M23 yabashije kuba yagera muri utu duce, ikaba iri kurwana bikomeye cyane ndetse ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanda subscribe ndetse na like, ndabashimiye cyane, ndetse twongere guhura mu zindi nkuru.